bafethu kushubile asazi noba sidibanaphi nento idibene ne-Russian ne-train but asingeni indawo kodwa ke ukuba ziyakhala siyazi ngobani abantu abazosilwela olo daba. Emgungu ndlovu abashongo njalo xa uyapho ngaphethe siqama. AmaZulu akhombika wazange bayinqoba. South Africa nominate AmaZulu ukuthi baze bonke bahlasele bayilwe lolu daba. Sinithembile bafethu, yazi Zulu yesabeka. Zulu lizulu. Thina siyanazi, thina we believe in you guys. Siyanazi ukuthi makushubile nje, you guys got us. So sinominate AmaZulu noma kwenzekani, siyazi nawo ayazi-nominate, ayavolunteer actually. Angithi siyabonga bogatsheni, siyabonga nje nani bofuze bomapholoba, sibonge nakoni nje bodlomo. Oh siyabonga nje Mkhize, oh kaMavovo, siyabulela. So ke South Africa sisabi lutho because we got the Zulus to get it. Unasisi wathu Zulu man with some power. Siyabulela guys. Hebe wushu, hebe wushu.